Gabon guztioi, Ibon Iparragirre Arrasateko Aitameni ospitalera bidean da. Joan den astean izan zuten abokatuek larriki gaixo dagoen euskal presoaren leku aldatzearen berri eta gorjakin dute ordu gutxiren bueltan gertatuko dela. Gogora dezagun, abenduan, Espainiako Auzitegi Nagusiko espetxe zaintzako epaile Jose Luis Castrok Arrasateko Aitameni zentroan itxian sartzeko agindu zuela. Baldintzapean aske uzteko eskaera zuen egina Ondarroako presoak eta helegitea soilik partzialki onartu du De Castro epaileak eta bigarren graduan mantentzea erabaki du. Euskal presoen egoerari buruzko albiste gehiago ere izan dugu gaurkoan, izan ere Frantziako Justizia Ministroak argitu baitu presoen DPS estatusak entzeak hurbilketa ahalbidetuko lukela eta halaxe egingo dutela, zuzenbide komuna aplikatzearen alde egingo dutela. Horixe ba, azken egunotan Frantzia irudikatzen ari den norabidean beste adierazpen bat, beste pauso bat, aintzat hartzeko modukoa. Bestalde, bilera egin dute gaur goizean Maria Txibite eta Idoia Mendiak eta besteak beste, euskal presoen espetxe politika aldatzeaz aritu dira PSN eta PSR-en idazkari nagusiak. Mendiak adierazi du Espainiako administrazioak era inteligentean jokatu beharko duela, egoera aprobetxatu eta presoak hurbiltzeko bidea hasteko. Lo que tiene que tener la Administración del Estado y la Administración penitenciaria es la inteligencia y la visión de Estado suficiente como para saber aprovechar la ocasión que parece que los presos en su reflexión interna han reconocido que pueden ya iniciar el camino individual, pues que sepa aprovecharlo, que sirva para que los acerque y que sirva también para que los puedan ir reinsertando, porque yo lo que quiero es que cuando salga el preso después de haber cumplido su condena salga sabiendo el daño que ha hecho a la sociedad con su actividad terrorista, ¿no? Eta bestelako kontuetara egingo dugu jauzi, izan ere Kataluniako parlamentuari begira egon gara gurean gaur, bertatik bertara gainera. Gaur abiatu da Kataluniako parlamentuko 12. legealdia eta jardunaldia markatuta egon da Katalunia gaur egun dituen preso politiko eta erbesteratuekin. ANC-ek deituta jendetza elkartu da parlamentuko inguruan alderdi politikoei babesa emateko eta lazo horiak ugaritu dira parlamentua inguratzen duten ateetan eta baita legebiltzaldean. Hutsik zeuden eserlekuetan ere. Analisirako tartea ere egingo dugu, saioa balestenak Albert Mercade Katalunia Radioko kazetariari egin dion elkarrizketaren bidez, baina aurretik Katalunian egundak emandakoari ere errepasoa egingo diogu. Atzo aurreratu bezala, Ruye Turrent Eskerra Republikanako diputatua izendatu dute Kataluniako parlamentuko presidente, eta esan bezala, independentistek parlamentuko mailaren kontrola izango dute. Parlamenteko presidente izendatu berritan, testu ingurua oso berezia dela gogorarazi eta gai guztiei buruz hitz egiteko aukera defendatu du Turrentek. En aquesta legislatura, en aquests moments, la responsabilitat és encara més gran. Pel context complex i anòmal en el qual hem de fer front. Vull recordar els escons buits. Vull recordar que 3 diputats d'aquesta cambra es troben en aquests moments en presó preventiva. Oriol Junqueras i Joaquim Forn ho estan des de fa 76 dies. Jordi Sánchez en porta 93, conjuntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. I cal recordar també que altres 5 diputats, diputat Comín, Ponsatí, Puig i Serret, i el mateix president Puigdemont es troben a Brussel·les, advertits de rebre el mateix tracte si tornen al país. En aquesta cambra hi ha 135 veus i jo haig de defensar el dret d'expressió de totes, completament totes, dels que avui són aquí, però especialment dels que no hi poden ser. Orain arreta parlamentuaren hurrengo saioan dago jarrita, Generalitateko presidentea izendatzeko lehen investidura saioan, alegia. Junts per Kataluniak eta RSek Carles Puigdemont presidente gai aurkeztuko dutela iragarri dute, baina nola egingo duten ez dute argitu oraindik. PDKteko Marta Paskalen iritziz, akordia handietarako garaia da eta horrekiko logikan dator iragarpena. Que és un home molt inspirador pels temps que vivim, sempre en la recerca dels grans consensos, sempre en la recerca dels acords.
Oposiziotik berriz, kritikak gogorrak. Ciudadanseko Inés Arrimadasek esan du, ezin dela Bruselan adostu legedia ustea. No se puede acordar el saltarse el reglamento. Yo sé que estos señores se creen que viven en una república, se creen que somos independientes y el señor Puigdemont se cree que es presidente. Pero es que no se puede acordar en Bruselas el saltarte el reglamento. No se puede ser investido ni de manera telemática, ni de manera telepática, ni por Skype, ni por holograma. Por tanto, el señor Puigdemont no puede ser presidente porque está huido de la justicia, porque no está en Cataluña, porque ha perdido las elecciones, aunque ellos no se lo crean, y además porque se ha presentado a esta lista electoral de la mano de Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada por corrupción. Bide beretik jo du PSSko Salvador Illak ere egunotan, eta baieztatu du Kataluniak ez duela presidente eta investidura telematikorik merezi. Primer, amb l'emissió del vot, i en segon lloc, per tots els mitjans en què sigui possible articular aquesta oposició, perquè Catalunya, repeteixo, no mereix un president telemàtic, amb una investidura telemàtica. En Komu Podemeko Xavier Domeneki ere ez zaio logikoa iruditzen Puigdemont Bruselan egonda presidente izendatzea. És cert que ara viurem un tempo de resolució que esperem que sigui positiva immediatament, és a dir, el tema de la possibilitat que es formi un govern en breu, que és la forma més fàcil també de que s'acabi el 155, i entenem que aquí la majoria que té la responsabilitat de govern, que és la majoria independentista, hauria de fer tot el possible. El plantejament de que pugui haver una presidència, en aquest cas des de Brussel·les, quan la Generalitat de Catalunya efectivament està a Catalunya, i que això a més pugui portar tensionaments de nou en temes de reglament i que puguin evidenciar una polarització, creiem que no és bo. Horrelaxe ekin diote ba 12. legealdiari. Parlamentuak 2 bloketan banatuta segitzen du eta Albert Mercaderen hitzetan alde bakarreko bidea segitzeko zailtasunak izango ditu gobernu berriak. Per primera vegada hem vist un ple del Parlament, un ple de Constitució del Parlament, on la bancada 0, que és la bancada on el govern estava buida, on hi havia 8 escons buits, segurament heu vist les imatges, tots amb llaços grocs, comença excepcional. Comença un nou curs polític, comença molt diferent de com el vam acabar. Avui molts companys periodistes i molts diputats tornàvem al Parlament d'ençà d'aquell 27 d'octubre que va acabar amb la proclamació de la República i ens miràvem i dèiem, ostres, com ha canviat el panorama en pocs mesos de diferència. Comença una legislatura que sembla clàssica, però que veurem cap on deriva. Xok egoeran dago independentismoa sozialki zein politikoki kazetari katalanaren ustez. L'independentisme ha quedat una mica en estat de xoc, intentant assumir què era tot això que havia passat i quin era el rumb que havien de seguir a partir d'ara. I l'independentisme, parlo tant de l'independentisme social, però també de l'independentisme polític, perquè a l'hores d'ara tampoc no hi ha una estratègia clara de quines han de ser les properes línies a seguir pel govern. Hi ha acord perquè s'ha de formar govern independentista, hi ha acord per acabar el més aviat possible amb l'aplicació del 155, però sembla que encara no hi ha acord en quin és el camí que ha de seguir a partir d'ara l'independentisme i quina és la fórmula d'èxit. Kontua kontu, ez du uste epe motzean behintzat beste erreferendum bat egingo dutenik. Jo crec que no està ara mateix, com a mínim de portes obertes, no està en l'agenda de l'independentisme tornar a buscar un referèndum. Sí que és cert que tant els observadors internacionals com tots els organismes ningú ha donat a nivell extern validesa jurídica a aquest referèndum i que, per tant, aquesta porta segueix oberta, si més no, a portes internacionals. La meva opinió personal és que, tard o d'hora, si les coses segueixen igual de polaritzades, hi haurà d'haver alguna manera d'entesa o alguna via de solució democràtica a aquest conflicte, perquè si no anem cap a l'eternització, que crec que no beneficia a ningú. Eta gaiez aldatuz, lan istripu baten berri eman behar dugu zoritxarrez gaurkoan ere. Behargin bat hilda Bilboko portuan uretara erorita. Fenwick batekin zebilen lanean, itsasontzi bateko garabi bat garbitzen, jasomakina horrekin batera uretara jausi denean. Montajes elektrikos Gerpe enpresako langilea zen hildakoa, Bilboko portuko azpikontrata batekoa. Ela sindikatuak jakinarazi duenez, zain justu, enpresa eta sindikatuen ordezkariak gaur ziren bilera egitekoak behin eta berriz salatutako segurtasun neurrien gabeziez hitz egiteko. Sindikatuek heriotza hori salatzeko elkarretaratzea egingo dute bihar eguerdian.
Hortxe Game of Thrones telesail ezagunaren musika, Euskal Herrira turismoa erakartzeko amu bihurtuta. Gaur hasi da Fitur Turismo Azoka Madrilen eta 165 herrialderen artean Euskal Herriko ordezkaritza ere bertan da. Nafarroak Doneiakuek bidea indartzeko nahi agertu du eta horrekin batera gaztelu eta gotorlekuen ibilbidea aurkeztu dute. Jaurlaritzak ere turismo jasangarri berritzaile eta lehiakorraren aldeko apustua egingo duela adierazi du. Novela batean ere murgilduko gara gaurko albistegian. Nagore Vargasen istorioa kontatzen du Janis Joplin Uxue Alberdiren lan berriak. Euskal Herriko azken 3 hamarkadetan barrena egiten du bidaia eta garai bakoitzeko gatazka politiko eta egoera sozialak islatzen ditu. Protagonistaren bitartez kolektiboa irudikatu nahi izan du Alberdik. Ni Nagore Vargasen historian zentratzen naiz, baina Nagore Vargas interesantea egiten zait, iruditzen zaidalako beregan islatzen direla edo bera gurutzatzen dutela gizartean gurutzatu gaituzten hainbat borrokek eta arazok eta sentimenduk, ez? Eta orduan iruditzen zait Nagorek aurre egin beharko dien erronka hoiek edo bera bizitzen ari dan bizipen hoiek pixka bat aipatzen da, ez, epikaren kulturatik zaurgarritasunaren kulturarako bide hori kolektiboki ere egin beharra daukagula nahita ez. Eta hor, bigunago jartzen garenean aldi berean nik uste pribatuki hori ari gerala gestionatzen bakoitza aldun moduan, baina naiz eta kolektiboki eta sozialki gure buruari esan diogun molde zaharrek ez zutela balio, iruditzen zait ez dakigula oraindik oso ondo ahultasunak kudeatzen. Eta Getarian aurtengo txakolinuzta aurkeztu dute San Anton egunean. Txakolinaren produkzioa jaitsi egin den arren, maila handikoa eta orekatua dela azpimarratu dute. Aimar Zubeldia txirrindularioia eta Unai Agirre bertsolaria izendatu dituzte Maasti jaun. Eta gizonezkoen futbolean albiste ona zaletu txuri-gorrientzat. Iñaki Williamsek kontratua luzatu du Atletikekin 2025 arte, eta 80 milioi eurotan hasi eta 108 milioitara iritsiko den etete klausula izango du. Williams talde bizkaitarreko ikur nagusi bilakatu da, zaletuen kutxunetako bat izanik, bere betiko kluberako atxikimendua eta konpromisoa azaldu ditu. Azken egunetan adostutako 4. berritzea da, Iago Herrerin, Xabier Etxeita eta Inigo Lekueren atzetik. Orain Kepa Arrizabalagaren egoera argitzeke dago, Atletikek Real Madrilek egindako eskaintza hobetzeko asmo argia azaldu baitu.